الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين أما بعد. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Na ne te asarat meni musibeti, na ne te asarat meni problemi, sebebi această mare vastați o kerke. Apa Kur'ansku ajeti ne salva kerela menge amene mamaro odnose problemencar pogavela ko amaro šero. Jednostavno, sar te postavinamen kogo problemi avena menge pošeru. Makari go manušajtale različit ko porodnose probleme. Pogotovo kad i kjo kola manuša kola italo bizu imani, bizo pakjajbe, on lesno paglona koga starela li nesi problematik, mukso kerena peske šteta ko sastipi. Najčesto da završinena čalengiri slabost, telen korkori poročitipi. Za razlika taru muslimani, muslimane skoro haljoiva to nešto sosema vere dunjajake problemengor. Muslimani nesar zaključinela savi radoste rodav neštoske, a ljumrovi baja. Em koga nakavi dunjaja mukava roi baja rovena čalmangi. Čivdi pe pomenju tu i rojivi. Muslimani talo svesno дека саа кваде сингеола леске ко дживди пала хескери отредбае. И пошто о Аллах Аззе ва Джел отредингјаде сконда каске фолянел. И халолов дека леске наште те фолянел. Халола дека е Аллах хескери Аззе ва Джел тали одлука леске пошукар тар сама два лескоро проблем. Којектаро вактија Sinejek manush kojeg tanso gjigdinelas ne astargjale razna problemi. Problemi sasti paskur, problemi qëroli paskur, problemi familjar, problemi qavencer. Alo te puqel korkori pes, soljo do vërblishim me Allahesk. Shungja kososedno Gav postojnelek mudro manuš, ka gjallë gjileste të shaj nesar të rakore shenja shalpëri problematika. Araklale nesar eslo kovak të janë nga lo akshami. Em ka gres ka Hoxha Efendi me alun shëngjuma qaltu ke të sovetu i naman tuja, nashti ti zëzhna shtrakla problemja so alema i gubralo sheru. Alum gjithutet e demën qevapi. Тогаш Hoxha Kavakereleske o vakti talo više kasno. Samo su na temnisalili. Hajde tu ake aratov misafiri mande, pa inšala taj saka dikake ateributi. Soglasisalilo manuš, kakela ne problemi. Ka zamolneli Hoxha Vakerindu isima nek molba gjithuti. Kakela mane siman deve, Na neli doldu ke paro të shajte ke te leven të qivelen nesar kishtano, o palesno puti na neli so problemi. Eva klato e mam kesasto. Ama nizve nisima pandek buti. O velali tena sove dodeka na nej buti o deve sa te pashlon, se kokitale kopre shajte na shenem shteta to. E këta ne problemi atë vada ka kërë. Ke dingjaje deven qigja kishtal. Jek vërsta deve korkori pashtile peske. Dujto vërsta deve nesar sila kergja so kergja pasha kergja. O trita deve nisar namangena te pashlo. Jeka pashlol aver ka ushtel. Emak bo moringja kale manushe. Taj sarutno dive dikela pe Hoxha Hoxha dikela le nesara kva kefsëzi.
Какрил насуклян најверојатно цело рад на насуклю. Мистингјума ќе ковел бут лесно бути, ама ној клели бут пари. Ева керла мопрал аква кергјум туке намено за да те давтут одговор ки тери проблематик. Ко те тергјола одговор? О проблемија кога старенатут ко дживди пе опримери тало ленгоро са родеве. И си проблемија кога коркори песарун решињове. И си е врста проблемија кога мора ту коркори тутар зори теде, за да те бичте циделен тутар. Ама ни си е врста проблемија ко борте трудинетут ленге, нисар наште смени неоли. Удолеске требела тарса аквате халјове муслим. Муке дживди паске емо проблемија са равена агар теджа. Правторо калби. Има офтарно нештоске која со претходната руалај азе оđer тало одредимо. А мендар ко борте да зорика наштите менингјола два со морате на келткета рошер. Ама на плада ма бистер. Аллахе скоро лафи кога вакерел. На не те асарел ту мениек белјаја, а себе пи мато овел то маровас. То есто мароѓот. Лелеске пшала муслим. Ајде аква и тало масек те смиринаме на маре Аллахе. Сетингјантут ко лафија пейгамбереске која вакергја кога лолеско Џибраил сам ки худба о Мухамед, кој ну спинела ко масек Рамазаните чистингјове таро гюнахија, дур не кол таре Аллахе скоро рахмети. Ако сијан дур таре Аллахе скоро рахмети. Ако коаква масек пиела пе алкохол, ако коаква масек сона керела пе, онда со чудинеатут, ко дживди пе со астарелатут нешто со мрсинеа. Има би се ролафи Аллахе скер. О ту моро роби, ту мангеа, ме мангава. Ако кереа ме со мангава, ко крај ковел хем ме со мангава, хем ту со мангеа. Ама нако кереа, ту со мангеа, ме со мрзинава, ка умори нафтут, хем ко умори нафтут, а гашо ка дафтут паро дживди бе, хем ко крај ковел бале ме со мангава. Ове Аллахски која ракибе, Олајта ракелтут, Есаламу алейкум ва рахматуллахи ва берекату.